ያምቱ ማላምተ ቀሎም በውጌሴ አልተሳካልሽም ሌባ አጫሉ የቀድሞ ባለቤት የሆነችው ወይዘሮ ፋንቱ ደምሴ በአዲስ ህይወት ውስጥ ገብታ አዲስ ትዳር እንድትመሰርት እንደሆነ እየተሰማ ሲሆን መንጋፈት ባዶ ማሎ ህኔ መጥሩ ቤቴ አካን ሲቻላቱ ቆፈኔ ናምቤካ አኬኬ እንታኔ በርሲ መሌንታኔ አቤ ኮንታኔ አኒ ዱኤን ወሬ ኩባታ በቱ ኮጴ ፈንሳሚ አቺ ቦዳ ማይክ ፈንሳኒ አላሰን ኮትያ ተከደባ ይጋሞክ ተልምበር ባላካባ አስመለክ መመረከባ Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'an walitti deebinee jirra. Akkasumas waa'ee haadha manaa Haacaaluu Hundeessaa odeeffannoo haaraa qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftanii sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa, yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu haa ta'uti koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo guyyaa har'aa gaafiidhaan jalqabna gara gaafiititti. Kudhan risu sagali ida'u sagali risu kudhani. Tokko miti. Kudhan risu sagali ida'u kudhan sagali risu kudhani. Sagal. Kudhan. Gaafiin guyyaa har'aa kana fakkaataa gaafii salphaadha. Namoonni deebii gaafii kana beektan koomentii jalatti barreessaa. ያምቱ ማላምተ ቀሎም በውጌሴ አዩ ማላምታ የላሽቲ ካሪቲ ሩሚጌሴ ሙሽሪት እማሸረምተ አንተ ማና አንቺ ጭራሽ ቬሎን መድርግም ጎደተ ያምቱ ማላምተ ሞርመቲሴ ሃመኒቲ ሃመቢያቲ ሸሚኑም ትጥቁመሽ ቆንጦት ሲንጎዱ ጾታ አስቀየሩ በር ምንድነው እንዴ ችስትን ማን ያስተቆር ተማማስ ፈጎርተ እኔ ጌታ ዳቦ አስገጠመችው በር ምንድነው ፍላጎቴን ከመ ግልጽ ወደ መይዝ ቢዱ ማፈነ ጌታ ችግሪ ከ ኦሮሞን እኔ ከምንድነው እሱ ማልታት ያምቱ ማላምተ ሲያሃመን መስለመታ ሃመ ቢሰጠን ሉካኬ ሃሞ ከነት ሃመ ሚያቲ ጫቢ ልክስክስ Social media hawaasaa kana irratti yeroo dhiyoo as jechuudha. Keessattuu TikTok irratti namoonni hedduu viidiyoo biyya alaa irraa kooppii godhanii hojjetaa jiru. Viidiyoon kooppii godhanii isaan hojjetan kun aadaa duudhaa fi safuu uummata keenyaa wajjin deemamoo hin deemu jedhanii osoo adda hin baasin viidiyoo akkanaa kana hojjetaa jiru. Akkuma hundi keenyaa yubeenu namoonni viidiyoo aadaa duudhaa fi safuu uummata keenyaa wajjin hin deemne namoonni viidiyoo akkanaa kana hojjetan seeratti dhiyaatanii seeraan gaafatamanii viidiyoo akkanaa kanneen akka hin hojjenne namoonni dhooggamaniiran hedduutu jiru. Atis viidiyoon kun viidiyoo sirrii waan hin taaneef viidiyoo akkanaa kana hojjechuu dhiisuu qabda. በልሽ ይቻላል 15 ደቂቃ አይደለ ለአንድ ለአራት ለአምስት ደቂቃ አብራችሁ መሆን አትችሉ ችግር የለም አውራ እሺ ሙሉ ለሙሉ ጠይቃት ሞባይል ባንኪንግ በዚህ ነው ወይ አክቲቭ ነው በላት ኦኬ ለምንድን ነው ሞባይል ባንኪንግ ያስፈልገው እዚህ ንግድ ባንክ እዚህ አላ ከማናጀሩ ጋር ላገናኝህ እንዴ ኖርማሊ ሞባይል ባንኪንግ ላይ ዋሌት የምትላለች ዋሌት ማለት የኪስ ቦርሳ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል ዋሌት ላይ እድለኛ ተሸላሚ ያደርጋችሁ የሰርቪስ ነምበርና የጣሎት ቁጥር ቁጥር እንዲሁም ማኔጅ አድርገን ሙሉ ለሙሉ ማኔጅ ተደርጎ ከርጅቱ ነው ወደ እናንተ ገቢ የሚደረገው እሺ ይሄ በቀጥታ እንግዲህ ያው ሲዲ ማረጋገጫ እንጂ ሞባይል ባንኪንግ ላይ አሁን ስንት ሰዓት ነው እስቲ አሁን ስንት ሰዓት ነው 10 ሰዓት ከ1 ደቂቃ ስለሆነ መቼም ንግድ ባንክ አልተዘጋም እዛ ከማናጀሩ ጋር ባገናኝህስ ኖርማሊ በቅድሚያ በእኛ በኩል ሚሴቱ ታደርጎ ይሄ 115 ሺህ ብር መግባቱ ብድር የሚያገኘው ተሰንት ስንት ነበር ያልከው ብሩ 115 ሺህ ብር
carratu si gaheera qarshii ganaatitu si bahee jira dursiiti qarshii ganaa kana galchisiin jedhanii bilbilaniiti haga yeroo ammaa kanatti akkanatti namoota hedduu sobaa jiru haga xumuraatitti haa ilaallume. Okay. እና ከወጣላት ታዲያ ለምን ተስገብላትን 115,000 ብር ከገባላት ለምን አታስገባላት እኮ እኮ አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ወደ እሷ መላክ ፈልግ ኖርማሊ ትራንስፈር ቢሲ አካውንት በሚለው አካውንት አመዝግበህ ትልካለህ። ይሄ ግን ከድርጅት ስለሆነ ከኮምፒውተር ዳታ ሲስተም ክፍል ነው ገቢ የምናደርገው። እሺ እድለኛ ባይጋት በደረሰኝ በጣም ቁጥር ነው ገቢ የሚሆነው። እሺ ስለዚህ አንዴ ይሄን ስልክ ላውድ ስፒከር አድርገው አትፈረዱኝ በከዘ በልሽ እሺ አትፈረዱኝ በከዘ ላውድ ተደርጓል ፈረዱኝ እንካ ምንድነው እንደዚህ ተሰብስባችሁ የተሸኳሾካችሁ እኮ አይደለም እናስተናግደው በፍቃደኝነት የምትስተናገዱ ከሆነ ተስተናገዱ። ሰውኝማ እድል ከወጣላት እዚህ ንግድ ባንክ ሄዳ ትወስድ እሱ ችግር የለውም። ኖርማሊ ያው በቀጥታ በእኛ በኩል ሚሴጁ ካንተላቀ ከስድስት ወር በኋላ ነው ዝውውር የምናደርገው። የእሷ ስራ እየሰራች ከሆነ ስራዋን ጨርስ እንድትደውል ይደራል። በቃ እድሉ ላንተ ይውጣል አንተ ውሰደው። እንደዛ ካልተቻለ ያው እኛ ስለ ስካመር በደንብ ነው የምናውቀው። አልተሳካልሽም ሌባ ሌባ osoonni dursee qarshii san galchee qarshii inni galche san fudhatanii achumaan baduu bilbila cufataniiti jechuudha irratti baree jira sobamuu hin dandeenye namoonni tokko tokko haga yeroo ammaatitti akkanatti sobamaa jiru waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaati namoota hedduu biraa akka gahu taasisa namoonni hedduu viidiyoo kana irraa ni baratu ሃጫሉ የቀድሞ ባለቤት የሆነችው ወይዘሮ ፋንቱ ደምሴ በአዲስ ህይወት ውስጥ ገብታ አዲስ ትዳር እንድትመሰርት እንደሆነ እየተሰማ ሲሆን ሃጫሉና ኪያ 3 ልጆቹን ቢያፈሩም ሃጬ የመጨረሻ ልጁን አያውቃትም። በተወለደች በ31ኛ ቀኗ ቢሆንም የሞተው ወቅቱ በኮሮና ስለነበረ ገብቶ ማየት አይችልም ነበር። ከውጭ ሆኖ እንዴት ነች ከማለት ውጪ ልጄ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር በደንብ ለመመልከት እድሉን አላገኘም። ቪዲዮን ኩን ቪዲዮ ሃጫሉ ፊ ሃደመና ኢሳ ኢረቲ ሆጀተሜ keessattu waa'ee haadhamanaa waan hedduu dubbatee jira. Haadhamanaa Haacaalu erganii du'een booda waan hedduu hojjetaa jirti. Dubartii cimtuu akka taate hundi kennaa yoo hin beekna yeroo dhiyoo as ammoo odeeffannoo waa'ee isii waan haaraa qabatee dhufee jira. Jaalala keessa akka seentee jirtuu fi yeroo dhiyootti gara gaa'ila akka seentu dubbataa jira. ሃጫሉን በውጭ የሚያውቁት ሰዎች ብሔርተኛ የሚል መጠሪያ ቢለጥፉበትም ቀረብ ብለው የሚያውቁት ሁሉ ግን ሃጫሉ ለሰዎች አዛኝ መልካም ሰው ነው ይላሉ። በተለይ ለሰው ልጅ እድገት ይጨነቃል፣ የቻለውንም ያግዛል፣ ሀገሩንም ይወዳል ሲሉ ከኢትዮጵያዊነቱን ኦሮሞነቱን ያስቀድማል የሚሉ ሰዎችም የቀረብ ሰዎቹ እማውዴ ብሎ ልጆች ሻለሜ በርስት ይጣላሉ ብሎ የዘፈነው ሀገሩን ቢወድ አይደለምን በማለት ይሞግታሉ። ከሞተ 4 ዓመታትን ቢያስቆጥሩም ሃጫሉን ማን ገደለው አሁንም ጥያቄ ነው። ድንገት እንደወጣ ቀርቷል። ኪያ አሁንም ድረስ ሃጫሉን ስታስብ ከአይኖቿ እንባ ይቀድማሉ። ፍቅሩ ታዲያ ሃጫሉ ካረፈ ከ4 ዓመት በኋላ ኪያ እዛው አካባቢ ካለ ከአንድ የኦሮሞ ተወላጅ ጋር የፍቅር ህይወት ውስጥ እየገባች እንደሆነ በቅርብም ወደ ትዳር ሊገቡ እንደሚችሉ እየተሰማ ሲሆን ጉዳዩ እውነት መሆኑን በመናረጋግጥበት ጊዜ ከሙሉ መረጃ ጋር ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ሃጫን ነፍስ ይማር ይያል ኪያን ደግሞ ወጣት ነችና ወደ ጋብቻ ከገባች መልካም ህይወት እንላለን። akka odeeffannoon kun viidiyoon kun jedhutti haati manaa Haacaalu Kiyyaan dhalataa Oromoo naannoo isiin jiraataattu jiraataa wajjin jaalala keessa akka seenteettuu fi dhiyeenyatti gara gaa'ilaa akka seentu dubbataa jira. Warri kubbaa taphatu kophee fannisaami achi booda maayikii fannisaa ani sammaan tana gaa waggaa meeqaantama tokko maaligaa cinaa sancharii tokko sirbe so amma achi ummata Oromootti beeksise naa jiraadha itti fufaa kaaninis jee akkasi jaajee kan karaarra jiru ni jira. Albamiidha moo sirboota qeenxeedha kanaaf? Albamiidha. Qeenxee kan amma tokko ka dura dhufu ni jira waa'ee Oromoo kan hin sinjeessanii. Sabni kun clearly faarfamuu qaba amma. Artist Qamar Yuusuf albaamii 7ffaa fi isa xumuraa hojjetee jira. Kana booda sirbuu akka hin barbaanne sirba dhaabsisuu akka barbaadus akkanatti ibsee jira. Artist Qamar Yuusuf nama aartii Oromoo keessatti waan guddaa hojjetee fi aartiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru kana irra akka gahuuf gahee guddaa taphate sirba isaa kana haa daawwannu. Simile, manera kaba,
Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa, sabiskiraayibii godhaa, yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jala naa kaayaa. Akkasumas hiriyoota keessaniifis viidiyoo kana sheer godhaa, viidiyoo gubbaarra isinii kaayiru kanas ilaala. Ani wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.